home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. At magbalik na po yung katamang programang Nanupata. Bali po sa katamang Kasuelo at sutamang kayong Robinson Sarmiles, Pampanga. Taglos pa mo rin po yung kakatamang pamagmasusi kayong Sinocon Festival. Pero palagay ako dakalaring manaya, kareng gawa na pong atsing malagon. Nano na atsing malago? Wow, oray ni po rin kaya katamang magpa-shoutout. Bayo ka biyarang kaya katamang bisita. Oy ni po Joy Pascali. Nano pa ta? Baka bata ka. Kapatad. Talagang makakatula. Itita Ditas Dison Simbulan. Mamanganeng kasalungsungan. Kay po kanutid dadampong lagat puso. Ing ulam daking kasalungsungan Jody Burr. Hello kang Lot, apo po kang Cesar Montana, rekia katamo nga Talapanalbe, Aldo alang patan. Sabi ng Lot, watching on digital TV. Bakit? Wow. December 7 po ngeni. And as announced, ngeni po, starting today, mag-umpisa ngayon December 7, aldo na po ng Webis. Pati nga punta na pong digital broadcast. Kaya po, datang EPA maka-digital TV ken. Sali na po ang digital TV. Ngayon, maka-analog po pa. O kaya, mag-subscribe kayo kareng katamong cable partners sa lupa ng Air Cable Converge. Ang poing signal ng nukarin sa aking channel 115. O kaya, baka na kayo pong TV box at TV Plus. Sulit na box, dano pang box, pero boxing na po. Kaya po nag-ABIL Ben, analog na pa yung TVO. So palagi ako, na balo kanini. Kasi huling ngayon kay IL Ben, baka receive yung bali. Balo na na. Facebook na nakatawa. Wow, kaya Facebook ka rin yung kaya po tutukan. O nandin po na, apansinan nyo siguro, ating taong po kayabe ngeni, apat la. Apat la po. Apat la pong bisita tamo, Jody Burr. Pakilala ko rin nga doon, ikang bala ka rin nga doon. Sige. Opo, mo muna ako pong pakilala kaya kayo. Apin po yung makibandi kay Pampanga Pottery. Netong po tala suporta ka rin industriya, kaya katamo. Lakwas na po yung pottery industry. Po. Alam ko maliwanong na Miss Precious Kiambao Garcia. Hello po, Ma'am Precious. Good afternoon po. Pakilala kaya naman po kaya kayo. Yung netong po ka rin, sabi tamo na ang gagawa na pong lagyo. Susulat lagyo, kaya bulong na ning kasalesayan tamo po. Karas kayong pamandukit. Nepo, kwanane po talaga takbang yung kayang pengari. Yung anak na po nga, Sir Willie Layog, ala pong aliwa, doon ay Sir Joseph Layog. Welcome po kay Ketang Program. At, siyempre, ating kaya mo at bang kayabe, Kenny. Buryo mo nga balo, Nino. O ine, muna po, pakilala kayo po kayo, Mr. Kiambao. Yan po yung pengar na po nga, Ma'am Precious. Ang po ay Maki at Sing Malago. Ayan po. Akita niya po yung Mr. Kiambao. Ayan, akita niya. Apin po rin produkto da po ri Ma'am Precious, ang po kay Sir Joseph Nemo. Kasi nga nga doon ngayon, nandiyan ko yung sabi kita po yun at bukit. Nung maratagdanan nyo, kaya meron parang episodes tamo. Guest tayo yung Ma'am Precious, ang po kay Sir Willie. Pero nga ni palagi ako, is it the better layong? Yung kaya beta mo. Pilaban ka. Ali, siyempre, balo mo, masakit ang, ay, anak ng Willie yan. Siyempre, buri mo, ika. Ako'y Joseph Layong. Mas kilala ka rin. Pero bayo po ito, bayo tayo makipagkwentuhan. Ladies first, Ma'am Precious, balo mo na ini. Then kay kang pa-shoutout ang pong greeting. Sana yung mga kalingwan, go ahead po, Ma'am Precious. And ako may sana O yan. So, may panapon po karega ng Manel Beking CLTV at magsuporta keng parehong industriya na ning Pampanga, which is the pamandukit keng Guagua at ing pamagpaso keng Santo Tomas. So, hello po karega-ganang kamag-anak ko, kareng pamilya ko, and karega-ganang magobra keng kaming kamalig at kareng buong kay na po ning industriya ng Santo Tomas. Ayan. Mga panapon.
And nga na naman po, kaya rin na po Ma'am Precious, syempre, si Sir Joseph, dakalmanal be, Sir Joseph. Pota, tumabog laki ka. Ne, Sir Willie, atin yaragong ayap si Pota, kagisa ng tawas ka rin buri mo shoutout. Sana lang kakalingman. Go ahead, Sir Joseph. May pagat panapon po. Pati ko lang mo rin pamilya ko, lalo na rin pengari ko. Ring hanggang Mandukit, keng Santorsula, ring Maso, ring Mago Brami, keng Betis Galleria, ring hanggang relatives ko, family, tsaka Sofia, kahit ng girlfriend ko, keng Santa. Ay, la. Siyempre, behind a successful man Oh, like eh. Joseph is Sophia. A woman. A woman, okay. Kwentuhan nyo kaya po ngeni nga do nga iti nano po itang giyawayo pegumpisan nyo kaya ni Robinson Star Mix. Wait, ang activity po for Wow. today. Activity mingi ni hanggang 10 to 4 p.m. Kulyot tsaka Dukit. So previously last month may kapag-workshop kami keng or bala mo collab O collab, Keng- ba? Burikeng ta, collab. keng Santo Tomas ne. Ilang ating participant keng Santorsula reng Mandukit, ating participant keng Santo Tomas reng magkulyot deng agong paso. So ing milyari may collab ginawa lang paso, ikami din na namilang design. Baga. So may kayang interest me both sides. So kumbaga mi din kaming kay knowledge din. May dakaling opportunity mi bus ni mga niyan. So ngeni may fire na la, deng paso, may luto na la. Kay bat i-paint nila ngeni hanggang to this day. Wow. Dapat ayarin nila. Buri kong kutang kang Sir Joseph, kayo po, yung pamandukit, bayo kaya kayo. Pero itang mandukit kayo gamit ng clay, yung paso, ne? How is it? Kako, personally, kasi easy na ka kasi niyang 6 years old ko pa, mag-clay na ako eh. So dahil nga kakit ko kayong TV na mga yan. Tas may graduate ko UST, Fine Arts. Okay, but 2 years after, minta ko Barcelona. Like, may nag-aral kong classical sculpture, clay yung gagamitan. So, actually, Wala mo, may kakain na ka na may ka-idea na ka. Kumbaga sanay na ako kayong clay talaga. So, Bayo kaya kayo Aline. pamanalan clay. Ma'am Precious, imburi ko po nga balo kaya kayo, kumusta po itang maging workshop? Nano po ba, Mika, bala mo? Ating mi buklat kaya kayong kaisipan na niya kayong pamagkulabyo po kaya very Sir Joseph. Actually, kaina, ining collaboration tamo. Before, bala mo ala, may balo no waran yung kapapuntalana eh. So, anyang, kaya rin na ning workshop. Actually, itang realization after na ning workshop, after na second day, karin na may buklat nga na niya may pag-open na kami, nanong pwedeng gawa, nanong pwedeng opportunities. Karin may ikit na, ela pala talaga pwedeng mikawani ring aliwaliwang industriya. Kumbaga, atin talagang chance, ating opportunity na ring talents na ring aliwang industry, like deng mandudukit tamo, ilagay tamo keng paso. Kasi experts no pareho eh. Kumbaga, atin lang sariling expertise Yes, yes. Pag pinapiyabe mo rin ang adwang expertise, bala mo, mas higit ya pa, mas Makapag-create ka. mas masanting ya pa itang maging produkto. So, nung apapansinan nyo, ratang maging produkto tamo after, they're not the usual paso na gagawan tamo keng Pottery king Santo Tomas. And the good thing is, pareho lang open-minded in terms of kitang opportunity na bibigyan na. So, for example, mag-develop yung design ining kaya katamong magdudukit and in puso na, tunangan kitang one item, ikami naman magpapasukin kagaling, may magaling kaming mangopya. So, Opo. di ba? Itang one item na agawan na nitang kaya katamong magdudukit, itang heart and soul na tunangan ka rin, agyumi yung i-duplicate. So, once na may patok itang order na, itang design na, pwede tayong i-mass production. So, maragul na opportunity kasi instead na one item yamong abenta na ning kaya katamong
artist, makapagbenta tamong multiple copies na nitang kay na eta na magkasakit mag-reproduction. Tsaka Joe, di ba, rin kakakit ko rin ka rin Sir Joseph na, for example, lagi ka tang sasalimu, tatasan to mas pantunan tamo rin, ang paso, flower bases, makanya nepo. Pero, ngayon lawan mo na rin agawa da. Wapin. Nakagawa tang masanting ang Actually, ay ko yung actually pogi, balo ay, mo, nung kaya mo talaga medyo ilalawat. Buwan Balo mo, may patilo sa bagyarong ni Mr. Kiambao. Nung ali, Walang pangani. Oo. Ako naman po, siyempre, atin lang kay rin atin lang lagyo den product. Pero ako, mamiyalo nga kaisipan ko. Halimbawa, paso, Ken dukit siya. O kaya mo collab ni Sir Joseph, pati nakangaisip pa. O ala pang, itang bala mo, lagyo ka rin produktong collab yun. Lagyo. Wow. survey tayo siguro. Wow. Rin kay Dapat i-brainstorm niya talaga ini mga yan. Kasi ako, isip ko, wate tayo sa pasukit siyempre. Oo, pwede, pero siyempre, bisa bentaya. Pero, siyempre, miyayaliwa po yung proseso, kaya pa magdukit, kaya pa mga wampaso. May kasakit kayo, kaya ang prosesong ay ating kayong ikit difference or pamagkapareho or wala mo additional, kaya ang proseso, kaya pamangawada rin. Actually, kaya makain may kasakit mas forgiving yung medium ng clay. Kasi dagdag bawas pwede kay duto. Okay. Kaya bawas may kamali ka mo, tapalan mo na yung aliwan duto. Medyo aliwanin ka malabat yung proseso. Kay clay, saguli kasi dagdag na yan. Saguli bawas mo. So medyo may bilis kayong bagyang gawa. Mas financially burdensome. Mas makay mabait. Kasi feeling ko isugin dutong may sira mo niya gamit o kaya alilan mo niya mo. O kaya tang may gawa mo ito, putati kung agawang aliwa kanini, sayang yun. Yes. At saka, Jo, di ba, for example, kayo talagang atin kayong pagawaan na rin dukit. Mating ang pagawaan na paso. Ikayo po, kayong part na nimpaman dukit, na laretang ikit yun na maka opportunities na para kaya kayo, siyempre po tayo opportunities na ikit ng ma'am na para karela, na ikwada kayong collaboration nyo po ngayon Pisabi mi pin kareng maso keng guild mi po. Keng clay, makasahop ya keng starting point na ning pamagawang rebulto or sang. Okay. Kasi gawa ka pang malating ka, kuwari clay, malatiya mo 12 inches na study, makanyan. So, kita pa makakit mo 3D Atin na kang durot-durot, kit may kung pakanan niya lunto, yung duto. Kaya size ng puri mo. So, kumbaga, may kasahop yun. Wow, okay. Kaya kayo naman, ma'am, nanong ikwayo? Iba't kareng man dudukit tao. Kaya kami naman, itang majority na ikwami is the design concept. Okay. Kasi usually, king pottery kasi, more of a duplication niya talaga. It's like, magkuha kaming order, one item, and then duplicate mo yan. Makantaya yung usual process. Pero kitang making process, may kasi kitang collaboration, make start siya talaga from the design process. So, ikit mo laratang dinrawing daring maso, atin lang concept, atin lang kay, which we can apply king pottery. And itapin, masanting niya talagang i-collaborate kasi ing magpapaso, ing kasanting ing strength na talaga is to duplicate the pots. Ing strength na ning kaya katamong magdudukit is to build a concept. Wow. Ang disenyo talaga. Ang disenyo na. So, ito nga manuan ko na, tamo kailangan compete na dapat mas magaling ko pa rin magdudukit. Wow. Kasi, mas madali yaking clay Wow. Kumbaga, pataliwan na itamo, itang makanta. Aliya kasi makanta wala maliki, akakit ang makanta. Yung akakit mi talaga is to collaborate the both strengths na nitang both industry. Aliya mo itang ali miya pakyapusan. Nung ali, natang sikanan da rin nga dua, i-combine tayo. Nung magaling laking concept, kami kayong production, yun na kailangan maging magaling yung pagpapaso. Kasi kami nang gawa kitang part ito. Yes.
Itang inggawan nyo na mo, itang kung rin kayo experts, yung i-focus tamo parehong industry. Jadi ba sisinyal ni yung kaya katamong kayabe, mga buri kay nga promote din, yung kaya katamong exhibit, nanula po rin akit na ka rin, Sir Joseph, na makapanigulo. Ining exhibit na ingakit reng finished product me po katang workshop and fully finished no po may paint no po ilang i-exhibit na po aron i-display na For sale la rin Sir Joseph, for sale. at po ang ma'am pre. Actually, and pamong farm, maka-display la pamo kay farm kwento ko pin. Ela pa man makapintura sa saluan na lang. Makantala ka sa tingding. Karen gagawada. Kasi bahay po, dakal po salamat Thank you so ng preso, much, Sir Dave. Joseph. Thank Alam you, mo, salamat at po. si Malago, bayo tamo magkomerasal, ne? Mako tamo kayong TV, lumipat tamo kayong Facebook. Masanting yung collaboration na ini, masanting niya yung future da, in the long term. Kasi ako isipan ko, gawala mo ang at lumo, kayong buong mundo, lula reta klaseng gewada nga reta. And siyempre, panintunan do reta, bala mo, makanyin nga akat ko, congratulations ang pasibayo kaya kayo. Yes, At kaya po mamugbali na po nagkikatamong nga programa, pisabyan tayo pa in event po ta. Kaya naging Robinson Star Mills Pampanga in Lakan at Lakambini ning Sinukuan. Magbalik ka po in kaya kayong programa na patakin Facebook. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga ang At magbalik ka po yung kaya kayong programang Nano Pata at siyempre, then pong papashoutout kaya kayo. Already po, Ma'am Malbea po, BFF ng Atsing Malaguna, nilago yung BFF mo. At tayo talay pa kini ka na ako, teke pa kakit. O, sabihin mo niya mo, bakit nang kaya sabi?
Patricia Patricia Marie Mercado ne Malbeya nakaburing sa biyan lagyong Jody Bar inyaya ko namong sumabi kami gagana ka masanting pa mo rin ko ya ko kening lele. Manalbeya naman pong yan ka Monhik Sigwa Puno. Currently watching from Gatchawin. Arayat Gatchawin. Di kayo kinalago rita lang masambot kasi Gatchawin lang. Kay ba't po, Chris John de Guzman, hello, magandang hapon CLTV. Malbeya naman yung ka na akong idol. Ay Berhel Castro Sandig, salamat kay Pamanalbe, Kaluguran. Kay ba't, Isesop. Wow, baka naman, Malbeya naman po yung Terry Salonga. Shout out po, ana, kaya kayo. Pero bayo tapos pitaglos ng katang pamitalamita, magkatanda ko pong tumagon, kaya ni pong Robinson Star Mills, uling taglos-taglos sa po, ang gaya pong alas 4, itang kulyot at dukit, katong sabi minandin na kikatamang bisita. Bandang alas 4 na naman po, api na po in Coronation Night, Coronation Day, Coronation Ceremonies, ning Lakan at Lakambini ning Sinukwan. Bisa ko pa. Nung bisa ko pa, kempong December 10, api naman po ing Mutsa ning Kapampangan. Kaya na pong Brent Zigyao Convention Center yan. Balita ko magumpisayang bandang alas 7 or 7:30. Pero, uling iyakuhan po may bagyo kayong convention. Tumutok po po kayong CLTV 36. Uling iyatad niya po kayo ing Mutsa ning Kapampangan live. Kaya pong kayong telebisyon at siyempre kaya kami pong official Facebook page as CLTV 36 Official. Jenna, Yan. Ano naman nga katalamitang So, di ba tangin? itamo kasi inya lulwal tamo ngayon ni kaya katamo studio at kaya ni tamo ne City Front Mall kaya ni Robinson sangga bukas uling makiyagom kami kare mga santing activities na ning Sinukwan Festival. Pero syempre, straight ne karening kaya katamong talapanibala ning aktibidad. Kayabe tayo po imetong kareng Board of Trustees ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Dati yan naman may Hermano Mayor ning At, Sinukwan last year. Balo tayang lilitik asusulong king kulturang Kapampangan. Inuya, Jenna. Ala pong aliway nung ngayon kaya katamong kakaluguran, ikong Irwin Nukom. Welcome po kay nga kaya katamong programa, Kong Irwin. Maya po Aldo po, karengan talapanalbe at masaya tamo po at maragul kayo pasalamat kay CLTV 36 as our official media partner kay kayong suporta. Uliyo, mi pabalo yung mabilugayato ing Sinukwan Festival. Pero balo yun po, bala mo medyo garabyado ko. O ba? Ating kong kakompetensya, king santingan, king kikatamang programa, ngeni. Siyempre, Jody, pero mo naman lagi na kamo. Monopolyo kay waring santingan ne. Correct. Sir Irwin po dating ko pong buring i-shout out at i-greet. Karang kaya kayong makalaguran kapamilya uling hanggang maralas na kayong kukumbiran. Po ta tumabog la pamurin at o sinout out Ken TV. Go ahead po Sir Irwin. Keng keraklanda po rin kaya katang kaluguran, alak po nga banggit niya tumalagin eh. Pota, ating maginagit ka na at mayari yung show tami at akong epayari. Basta, malugod ko pong babyeng maya pauras karing sablang kapag obrata mo, kalupat ang mamusan king mabayat responsibilidad. Bangka nita, taglus-taglus siyang magambuling kaya katamong kulturang Kapampangan, inga manong siswan, at lalong-lalo na ing kaya katamong pangakilala bilang Kapampangan. Opo. Opo. Putangan, muna na akong mangutang Muna ng na Jody ka, Boy. ladies first. Puri kong abalo, sir. Kasi December 2, mag-start ta na po ang ganang ngeni. Kumusta naman kayong laweyo po, ikwayo naman po itang kaya kayong target, itang kaya itang goal, ing layo na po nining Sinukwan Festival tamo ngeni. Oy, ako mamayari ha. Wang gaya pa bukas yan, pero ikit na na itang development. Wow. Kasi sa ing team tamo, Jody Bar, balme. Balo ke. Oh, sige, na ano yan? Isa ka Inglisan ke. Oh. Youth lead in cultivating our culture. Oh. Nanuya. Kapampangalan eh. Kaya nakan manimuna masabal king kultura. Okay. Ikita naman, sir. Isip niya po yan kasi sabi mi Pin, malyari nga lang managlos o mituloy keng kaya katamong gagawan na pa mga bulking kultura, nyari ni rin kaya na kanilang agyagan tamong tuki
kaya katamo, ila nang mag-take keng lead, mo pin. Yan ang Baka nito, manimuna nala. Adwaya po kabaldugan eh. Itang mumuna, manimuna lo. Wow, as of Itang now. kadwa, agyagan talang manimuna. So Ah, adwaya po wow. kabaldugan. Wapin, Nung nga pansinan nyo po, no, karakal dening kaya katamong aktibidades, then kaya na kanila pong manimuna kining kaya katang gagawan. Antimore ning Princesita, retang ketang hip-hop, then drum and lyre, patenakan, Spoken poetry po. spoken poetry. Pero ngeni, ing malyari kanini, ila ng ausan tamong, tuloy yun eh, tanaman kabang-kaba, Ikay tsukenin eh. nang tumaglus, managlus. Opo, kay ba't na ning 25 years ming pamanimuna keni, intutokin 25 years, kayo na. At yung kaming makayantabe kayong gulot yun. Pero uling kailangan nating emalyarin to kunang yining gagawan tamon. Nung ali ako pin, pota makalingwan niya itang peka identity na ning kikatang pangakapampangan. Okay. Kumusta la po ang maging events tamo manibatan niya nga Megong Bisaya po yung Sinukuan Festival? Abanggit ko pin nung migtagumpeta mo, sabi ko pin na nung pansinan nyo po, ing Sinukuan Festival, bala mo piyesta tayo. Aliya man anti-bispera, aliya man bisperas nun paruminggo yung kapiestan. Kasi magumsakita pong inumpisan tayo, ikitsu, may gayak la, mikit ing bayong piblas ng aring Sinukuan, may pakilala la rin produktong kapampangan, kadwa, may pakilaling gelingan da rin kayanakan, keng pamangawang pawesyo, kita nga manong mas malapit kay lubda rin kaya na kanya pining spoken poetry na ako pin karela yaku yak balong gawan niya kasi pang matway nga gawan ko ako na reta pawesyan talagang kaya kami pero rening kaya na kan retang atin yang kaya at atin yang aluluban e pilubluban ning kaya na kan Opo. nya Ami, kitang ganda niya migadjas talaga. karela ing yapining siwala ning suli daring paper soul. Opo. Ikita mo naman yung maragula suporta, rening karening drum and lyre competition. Nung makananong din kaya nakan, pepakit da keng maranon pang keng maranon na panahon at tunay yung karelang disiplina bang kanita may ganyo lang yung musika at the same time akit mo ken drills da itang disiplinang papakit da ka rin kaya rin namang may aliwata mong aktibidades at supay tampate na kanung ka rin first time tamo Yes. kong gewa ing kabyas nanda rin kaya nakan more than 40 schools la po rin may kiyabe nung ka rin sikaran tamo itang lalam na ning belwanda keng kikatamong kultura keng kikatamong kasalasayan ne bangka nita tilang balikan sabi ko pin nung yata balong balikan ini, para ko, nung yata balong balikan ng milabas, alatang paintungulan na bukas. Ne? Ikita naman napon deng Princesita, pepakit da naman ng gelingan da, kaya pa mga pampangan, pa magmatulid, pa magnyagut, karetang miyalwaliwang kutang, kaya tang agyudang paralan, anya anak la pa mo, pepakit da na itang gracefulness da rin kapampangan, leg 1. Nandin, santing ng Joding Pisabyan, ang pong Laguna nga, Ching Malago. Napon na atsuitang leg 1 da rin kaya nakan, na ang po itang karelang gelingan, kaya karelang may aliwang talento. Bukas po kanini, ay potang bagya kanini, lakan ng pong Lakambini. Dakala naman po rin talapan albeta mo kanini, uling may pakilala naman. Dening kaya katamong susulong kening cultural pageant ay ni. Sabi po itang mutsaning kapampangan, ing Sinukuan Festival, it is meant to complement. Ganapanan. Gaganap, bala mo mangapnuya nung no ka rin nating kakulangan. We are not in any competition with any festival. Nune, atsyuta mo kini ban, ganapan na ning sablang kukulang. Anya, atyo mo naman ning kurang-kurangan nung no ka rin, pepak lalata mo yung mayayaliwang pamangan na makakalingwa na. Rediscovering the heirloom recipes. At din kaya na kanila pang magluto. Kaya nakan lang ang pura migluto. Anya, nakanyaman pakirandaman kayong puso potang itang kikatamong sukat may bugmabati nga singsing. Kukulkulan tayo ang pasibayo bang kanita
mi pamanaya ka rin tutuking day Yes. o generation tamon Chuy Ma'am Imang Lilian Borromeo, tuturuan ng dala rin anak mga lang gawang panara. Okay, kalimuan ni kasi ni What ang pining panara sa empanada biyan? tamo. Ah. Local yung empanada. Dakal pa po ing mi pakilala, sabi ko pin, paraminggo bala mo buffet yung ladlad ding ganang gelingan na ning Kapampangan at mo naman ning gewarang terno saya dening katamong Local Kapampangan local designers so say it kay ba't deng OKM deng original Kapampangan musicians kinantado ring original Kapampangan music at Kapampangan la ring mig kanta Kapampangan la ring mig areglo say it we have it. Wala mo Yeah. kaya. One-stop shop. Yes, Wow. deng katamong Complete package. yes, den Wow. po kaya katamong talaturo, den kaya katang talapag-obra, mirinan la namang pamikatagon ban pakit date ang karelang sariling talento, anyang ketang lakan na ning sinukwang talapag-obra. Wow. At mi dinala namang workshop, den teachers tamo, lang kanito, ilang magpamana karetang basic steps ng Sinukwan Festival, poreng kaya katamong local terak, belwan tamong indigenous sa terak, bangkanita rin, yela naman makalingwan. Wow. Itang kulyot ang pondukit. Wow. Kulyo ang pondokit. I don't want to expound so much of it. Yes. You had na kay Continuous ipakilala pa. ni nandin. Yeah. Pero Continuous pa. gagawan din po sa lukuyan. Nakikitsong yan, finishing touches na po ngayon nakasantinging malilyari, pati itang collaboration na rin local government units. May liwang manwala kayo rin kaya katamong talento. Ikayo, meging hanggang pang mga mal na korgo talent fee. Mga mabibisa ako pargo ketang kaya kaming saup kayo honorarium bangkanita. Abi tamong pupusan ketang mabayat kay responsibilidad. Yes. One din nabanggit ng Sir Irwin. Gagambulan niya yung singsing at yung tamong buffet makapag mamangan. Wow. May gatal ka buffet. Pero kaya betala pong gagambul din kaya nakan. Kaya betalang mamangan. Ketang sustansya na ning kultura. Ren kaya nakan mo naman. At ngayon pong gatpanapon na pong marapat Sir Erwin. Magperform la, pong gawan da Ay, Bukas na. Isabihan na kong Irwin. uling akit nyo po, taglos kayo king Robinson Star Mills. Akit nyo itang finishing touches sa gagawan da po rin keng kulyot at dukit. Nung nuka rin, milibayan la talento, deng mandukit ning guagwa. Amporeng mangulyot gagawang pasuning Santo Tomas. Tiruanan doong gawang pasu din bangkanita, may kabayo lang medium keng karelang Yes. gagawan. At more importantly, ngayon kapanapon, magbakal ko pong inuman nyo, uling magisang ko boses sa mangulisak pota Kukulyo, karening ne. kukulyo, karening mga lagot, mga santing tamong lakan at lakambini. Pepakit daning talento da, kitang milabas sa pre-pageant last Monday. Ngayon po, yapining coronation. So, yapining penultimate, nung ka rin, masubok naman ng gelingan da, keng pamamakibat, keng Kapampangan, beluan da, keng Kapampangan, ing karelang advokasya king kulturang Kapampangan. Musika, pakit dangan po, Kenny. Sabi mo pin, one-stop shop, akit dangan. And king bukas po, December Gapi 8. na po yung culmination nung ka rin mag-umpisa king Mega World, ang gana Kenny king syudad ng San Fernando. The question is, obat ka rin? Ing Mega World, meting niya po ka rin partners tamo, karas king pamangambul king kakatang kultura, ang buriran maging haven no, ng Kapampangan culture din. So, paragul tala pong tatanggapan, mas swelo tamo at kapartner tala rin Lumakad niya po, dumalan niya king Kapitolyo nung ka rin ng luklukanan ng upaya, Pamanggobyerno. kini king pamangobyerno, at muntaya king sentro, king Kapitolyo, king peka kabisera na ng Pampanga. Symbolical na po rin ng gawan tamo nga rin mayariya kini king harap ng munisipyo, uling yung kabisera na ng Pampanga. As we all said, yung Sinukwan Festival, yapin po yung induda rin sa Blanc Festival. Uli na nini, may bait la rin may Liwang Festival Pampanga. Balambalen, may ka sense of pride la, ay kami mo natin kayang pagmaraguli, kami mo natin kayang makanyan. Anya, ini po yung burita mong balyari and hopefully, datangin panahon, keng metong nga Sinukwan Festival, Balambalen, papakit ding sarili ng festival. Yan. Ito po yung kikatampi ka na sa kanini. Bahkan ta,
balang balen at pagmaraguding sariling karelo. Bang kanita, mas makilala nga ni nga gana mililibayan ta kultura at makilala ta mo bilang metong mong daing Kapampangan. Okay. At alang sangkan, karing kikatawang kabalen, batang eko po tumagon bukas ne. Pota, tumagon kayo, alas 4, kening Robinson Star Mills, coronation na po, ning lakan at lakabining sinukwan. Bukas, sa lapong sangkan, bakit tayo? Holiday po bukas, ne? Feast of na ano? Immaculate O Conception. yan, Biling mo kay Balo. holiday po bukas, declared ya po yan, malyari kayo pong makiyago, malbeo ko po, kita pong street dancing. At king interpretive dancing mo naman, Kenya po marapat sa king Robinson Star Mills. So lumakad na po, ne? Kaya rin yung Taglusto Robinsons, kanina ko maugto. Yan. Ay bandang alauna, mag-umpisano pong tumerak din kaya nakan. At din aliwa pang kaya beking kaya katamong interpretive dance contest. Wad nung amis yo po rin ang aliwang activity, sinabi ng Kong Irwin, live tala po rin kay CLTV 36, albenyo la pantunan Pwede nyo yung la. balikan din kaya katamong pamag-live kay CLTV Oy. 36. At tindake po ngayon eh. Wow. Nanyo po yung kaya katamong question of the week. Sisinyal niya po, Francine ka na. O yan. Nanong Kapampangan morning balo mo pero mo na yung makaindaramdaman nagagamitan daking kasalungsungan basan to ano po rin komentuyo ana pong patna kalaguran kay patna taga Bacolod din Sasarapelpel Torocas Cagareta Balisusu Balisusu Ayan. Ano pa po? Nano pa Ibrahim Mendoza Manayon Masanting malagad na mo yan, magamit tong ena mo kareng mga to talaga. Wow. Ay, ka na ako pong esposa, para las niya pong gamitan yan. Yang. Uling, manayon niyang magimalat. Wow. Nino pa, Ian Gutierrez, Lazatin, Cubiertos, Tabreti, Mamalipato, Susun. Naning susun? Patong-patong niya po, matayin eh. Tumpak ne. Wow. Okay, balo ko na yung ening susun. Tutuki. Elsa Corpus Solentino. Salangi ko pa. Ne, at actually na metong nga do, sinabi ko na yan, ne. Salangi ko pa ang pong Malaus ko po. Adwaya kabaldugan yan. Adwaya kabaldugan. Itang metong kasitang salangi, salang yan, sinjan. Wow. Salang yan Sala. may sulo. Wow, sala. Turn on. So, salangi kayo, ikayong... Pwede yari po itang salangi. Okay, Salangi. ni salangi ko Wow. pa. Kay ba't munta ako king sala? Wala Salilong makantay lang. ng malaos naman, inlog mo, laos mong tatanggapan dit ang kayang bisita. Okay, next. Atin pa. Si Marakala. Architect Brian Mongalabnan, alakang masabal, pero king Sinukwan Festival, kaya nakan, manimuna, Masabal. sabal, King kultura. O, di ba? Magaling yung architect. O, nano pa? Atin pa, Karakal ne. John Mark Lansang na ako. Mamamayad na ako. Yan yung edad na masyadong gagamitan ngayon kayong salitang Kapampangan. Bakit? Ay! Dakalay mamayad. Biyasa. Magaling nga. Biyasa ka, John Mark. Magaling. Wapin. Very good ka. Very good ka. Mamayad na ako. Biyasa ka, mamayad na ako, kakalingwan daban. Pero hindi katawang bisita. Kung nantaya, Facebook kaya katawang question of the week, kayo po, na ano po yung kaya kayong pakibat? Kolaboring di na naman ay kabaldugan pero tuki-tukila, langot-ngot, langob-ngob, langusngos. Oh, Tungkol lang yung pamaglangot. Ah. Anong no ka rin depende na ano yung lalangutan mo. Oh. Akit siya po ketang diksyonaryo na ning Berganyo. Langot-ngot, langob-ngob, ang pang langusngos. O, basta bahal tamo, langot eh. Pero sasabihan ko pingi kayo, makatapil lang ko ng sabihan, ala pong malala makabampangan na amano. Ela mo po magagamit, kaya isang dimdam tala. Huwag kalalam na pa mga pampangan. Iya po makanta, ela mo po magagamit, eyo sablang marlas daramdaman, kaya iso pong dimdam nila, wala mo bayo la mabayot lang damdaman. At siyempre,
Sobra-sobra tana po Sobra. kay oras tamo kay katawang programa nga ningal dong IT. Oo. Mayari na po metong oras sa pamitalamitan Lampas. tamo. Lagpas na po na. Lagpas tana po oras at kaya naman po kayo tutuki abayan nyo kay papasibayang Jody Bar bukas. Kaya ni pamurin kay Robinson Star Mills Pampanga. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan na lumbang parungaw. Pasibaye po panagkat miya ing lakan at lakambiri ning sunukwan kay Robinson Star Mills po tang 4 p.m. Ating mutsaning Kapampangan kay December 10. I'll be niya po yung live in CLTV 36. Ako po yung Jody Dizon Mercado. Ikami po yung kaya kayong talasuyong ating pusong Makabalen. Salamat po Sir Irwin kaya kayong kaura. Sana Pampanga, Pampanga, at ng ganyaman kay Pampanga. Luis ng Casuelo kay Pampanga.